Sêrt bajarekî Bakurê Kurdistanê ye. Ji deryayê 930 metre bilind e. Çiyayên bi nav û deng Herekol, Cûdî, Xerzan, Cirav li vê herêmê ne. Zozanên Berwarî, Sindî, Şêrwan, Mereto jî li vir in. Cemên Botan, Xerzan, Dîcle jî li vê herêmê diharikin. Li Rojhilat bi Colemêrg û Wanê re. Li Bakur bi Wan Bedlîsê ve, li Başûr bi Mêrdînê ve û li Rojava jî bi Batmanê ve cîran e. Navçeyên bajêr Tilo, Bayîkan, Dihê, Misirc, Berwarî, Şêrwan e. Navê bajar yê kevin bi keldanî Kert e. Bi Kurdî jî Sêrt tê gotin. Wateya navê bajêr Erdê Avîn e. Li herêmê nîsk, tutûn, fistik, bitim û hinar têne çandin. Bi tevahî 332,000 nüfusa Sêrtê heye. Ji aliyê olî, çandî gelek rengîn û dewlemend e. Gelên Xristiyan û Êzîdî li vê herêmê hene. Kurd, Ereb, Ermenî, Suryanî li vir dijîn. Dîroka bajêr diçe heta berî zayînê 2000 salan. Dibin serweriya Hîtîtan, Semawiyan, Babiliyan, Asûriyan, Bizansî û Osmaniyan de maye. Tirbeya Weysel Qeranî, Keleha Derzîn a Hewêlê cihên herî nazkirî yên vê herêmê û ziyaretgehin. Bajar ji kurahiya dîrokê ve war û wargeha Kurdan e. Merhaba, heval hogirên ezîz, mêvanên xweşewîst, temaşevanên dilovan. Berê her tiştî wîn hemî ser çav û seran rahatin. û mixêratin ber ekranên me û mixêratin ekranê Kurd Shopê û mixêratin bernameya Gera Welat. Bernameya Gera Welat îro li bajarê Sêrtê ye. Em li herêma Botan digerin. Werin meydanê. Hevalno eve mizgefta Weysel Qeraniye ev jî weke dibêjin tirba Weysel Qeraniye gelên herêmê milletên herêmê bêtir di meha Gulanê de lê hemû demsalan da tên vê ziyaretgehê û li vê derê wekî türbê ziyaret dikin, wekî ku tê gotin tewaf dikin û vedgerin malê xwe. Ew cihên ku em lê geriyan jî hemû wekî sûk e gelek deverên Kurdistanê û bi taybetî gelek deverên Tirkiyeyê jî têne vê wargehê. Hevalno em gelek rê derketin biçek bîname jî çikiya. Ev derjî jerat bên tirba Şeyx Osman ya wek herêm jî wekî qoz jerat bên Şeyx Osman. Tê rîwayet kirin ku Şeyx Osman bi rojan bi sê çar mehan meşiyaye ku were ziyareta Weysel Qeranî û tê li vê derê dibetile. Tê gotin ku yek dikeve xeyalê wî û jê re dibêje hê rêya te ew qesê hatî zêdetir maye û Şeyx Osman jî ji ber ku kale û gelekî betiliye li wê derê diat ke li vî qotî li vê derê diat ke dibêje ya Rebî îdî mecalê min nema min bibexşe ez nikarim biçim ziyareta Weysel Qeranî ji ber ku di navbera wan da tenê 200 metre maye û li wê derê diat ke û Xwedê rih ji canê wî derdixe. Lê dîsa tê gotin ku Weysel Qeranî dibêje ew kesê ku were vê derê ziyareta min divê pêşî biçe ziyareta Şeyx Osman hêjanî were ser min gelek alimên vê herêmê bi vî awayî dibêjin gera me ya li Sêrtê berdewam e.
گرامەیە لە سێرتێ لە وەیسل قران بەردەوام دەکە ئەم نەها تێڤلی ئەسنافێکی دبن کێکۆ مەرحەبا سلامات غيرت جوهی باشی الله razı olsun سرچاوات ناوێتە بخێر ناویم ویسی کێکێ وەیسی خيرات چەند ساڵە تو ئەسنافی لەوێ دەرێ والله يا ابو 6 سال 30 ساڵ ji bavpîran ve ji kalkêteve ji bavê te ve hûn berdewam dikin lê بابي ما توجه بابا صايع بيجي شيء صاد saet xweş hûn li virê şekira difroşin kabise kabise hûn şekira difroşin eva wekî şekerê ziyaretê di zarokatiyam de ez bixwe jî farqînî me di zarokatiyam de van şekiran dihatin difrotin û digotin şekerê ziyaretê ê Weysil Qiran teberike تبارك ويسخ di derbarê Weysil Qiran de tu çi dizanî ev ziyaret çima li vê derê ye gora Weysil Qiran li vê derê ye mezelê wî dibêjin dijî sê ciyaye lê yek ji wan jî ku dibêjin hinek dibêjin mezelê Weysil Qiran li vê derê ne ويسري منزلي ويسخران سيحة بن سيحة سيجي بلا كرنا اما لكو دري كسك جنزانه شيء صار الى شيء ev derwekî ziyareta Weysil Qiran e طبعا يعني او نيت لا تدين بيك عن النية من هذه خذي ظنا ويسخران لك والله من ظن ام يمكن başa başa lê kar û barê we çawaye wekî esnaf karê we li virê çawaye wî كاري ما سوبر ام جبر شادمرن kadî sa bêje te ام goçê جبر شادمرن مالتنا كده كيلو شكريش جنا مليونه شويه 18 مليونه كيلو بوشتش 18 شويه شيستا تشواجه wa zor e مالات Xwedê alî kariyê we be كاو ان شاء الله ماليا mala te ava bes bes قوت be jwara bereket be tu çawayî başî صافي تشكر navê te bixêr نافم درويش me bala Xwedayê dewrêj me bala Xwedayê tu bi rûkenî me gotem silavekî bidin te baş e صافي ماليافا spas dikim ev çend sale li virê esnafî عباس طازمة ماما taze tu te dest pê kiriye اس طازمة saetet rewşa te çi ye rewşa we çawa باش اما شكر vallahi اما شكر ام شي بيجن اما شي بيجن ام شكر لك نمشي بكيف başa qawet me bereket شافي ماليافا ام شكر لك نمشي بيجن eva xurmê kurê ne كرمي ايراني انا مامو eva ê îranê ne Belê. Terê îranê بلي مامو saeta te xweş be qewet be serseran serçavan اي والله ev taybetmendiya penerê we çawa ye apo hûn çi dixinêkê ام سیگی دینه نبوده او دیوانه یه سیپانی آیلی هیه ویدانی آیلی هیه hûn çi giya dixin navê ام سیگ دینه نبوده sîrik dixin navê ne wisa سیگی هم نبوده ev penerê yani aliyê ji gundan şîrî wî tê Abi. penerê wî tê çawa ye هم نی کوشراتی هم گنداتی یه کوشر daha randımandiye. ê koçera baştir e ne wisa penerê koçera baştir e Eyvallah baştır. saeta te xweş başa apo bereket be Rahmet gibi babite. Xwedê ji te razî be qewet be jwara serserê Selam aleyküm. Qewet be ji te ra başî ka bis ez a derbasî aviyalî bibim Ekwereke ku ka were merheba ji te ra tu çawayî başî صابين كانوا spas dike malat navê te bixêr نظم عبد الله Keke Abdullah, tu karê fistiqan dikê li sêrtê. Ka biçekî nêzî min were, bira mikrofonan bikîje me her diyacî, saeta te xweş be. Keke Abdullah, tu karê fistiqan dikê ne wisa? بله Taybetmendiyekî fistiqên sêrtê heye gelo, tedî ê entabê hene, ê ruhayê hene, nizanim çi lê, ê sêrtê ji wan mezintir in mi lê nihêr gelekî xweşikin. راست نو yemeğe serte pişki gire Belê. çerezlik çet be ama ya antabe mesela teknava baklava tede mesela te çangi de xuy pedleta teşi te vi çıqatı de xuy ta avqaz dijit kari bxuy yani tam derbe out işte ye çerezlik ye ne kuye xarne ye Bêtir betir yemez after tefrotin nu Belê. avqaji dare xwe dibrin aşiye me bxale dedin ev fistiqê we bixwe ê we bixwene ne wisa? yeme bxane avqaji antabe bxaji dare xwe dibrin aşiye me bxaj vedetenin dare xwe dedin Aha. داره ما پریشه و ماسترنجی یو مثلا پچوکین یه ما مازنن مثلا چقلی و زفتر درج دبن تج دبن Yani mirov dikare zivistanê li mala xwarûnê li ber sobê çünkü ev der berf û bagere zivistan Aynen e öyle. merev rûdine û ji xwe re zêde dixwar. aynen usta Ê aliyên entabê jî ji bo paqlewê û şîranî tiştên wisa çê dikin ne wisa? Karûbarê wan baş e dikar dixwazim tiştekî dinê pirsin. Müşteriyê te yên ku tên danûstendinê dikin tu bana bêtir bi Kurdî xeber dî an bi Tirkî.
زعفی جم کردی خبر کردی خبر نه یعنی میوان خو مشتری خو بهتر به کردی پیشوازی کردی زعفی کردی ساعت تا خوش به تشتکی دن تایبەتمەندیە کی سرت یه دیجه صابون چتکم مدی صابونات جه بس صابون جيب كن هناكي كاوره جیمجی پشکی تانگه خمنينه ور ev sabun ji çite çekirin ev jî şengelata çekirin şengelata çekirin neyse çavay çetkin garip çeki basavi biki çekirnavi taybetmendiya tu zani gelo tam olarak az ne kalatmım o texin fabrika işte değilmen o tehite de öğütmüştkin pe yağı öğütkin aha vega jikzwana yani je bittim hem sabun çedbe hem run çedbe gelektiş kahve çedbe gelektiş pettetene çekirin neyse ev dare bittima li serte gelekin serte gelekin çiğavi da zafın di çiyay serte da hene sabah ki çiyay botan Aynen. ku dibêjin li herêma botan ev ya gelek yap ji çira baş Valla ji boy pore ji boy kepekê ji boy egzemayê belê ji gelek nexweşiyan ra jî ji gelek nexweşiyan ra taybetmendiya ve sabunê jî heye baş e mala te ava bike ku spas dikim xwedê bereket afte xeyr xatirê te roja te bixêr serserê ورا السلام عليكم عليكم السلام كيكو قوت بشترا مرحبا اهلا وسهلا جواي باشي صاحبي تشاهد خدا اشترا زيبه ناوي بخير نبي جمال جمال استا تشيت كي نهاج كاش تماشواني مرابه جتنها چيت كي دم سجودا چتینم چتینه ev çiye taybetmendiya ve seccade çiye من بینو في سجاده كجا بازي كجا كجا للشغلين كين سجادات كين بطاني چتكينه evaj heriya paze kej çedbe بازي چور paze çur بازي چور كجا بيجنه dibêjin bettani û seccade serte gelek navdarin rast e ev tiştekûn çetke aynı ev Karib biçeki behsawi biki tarixawi çiye çawane ki çetke tarixawi nizanî tu çawa çetki ji çi çet bet karib çeki behsawi كجا چت بیا كجا چت بیا می چت كين سجاده saat xoş baş işe te çawaya dezgeya te karubarê te کارو بارتنا işte نه والله yetişmiş zamana binam yetişmiş dişlici abi meslek meriye meslek elit kes rağbet göstermiş ne ki belê mesela fabrikayê karê web çekem kiriye ne helbet fabrikası alakalı ötünen lê el sanatı için el sanatı elit kes el sanatına uğraşmış ne abi bir bataniye hazır da ketne oturuş müşteriye te piranî kîna keko Şöyle millet yerliğine ötüne hediye medyaş var da buna başa xwedê bereket ede Cemal Usta mala te ava be spas xatirê te roja te xweş Hevalno, temaşavanên hêja. Demek meriv were sêrtê divê mirov sibê zû were û biçe parêf bixwe, an jî büryan bixwe. Lê şerekê di navbera bedlîsê û sêrtiyan da ye. Bedlîsî û sêrtî dibêjin her yek şu an dibe parêf ême ye. Ka em binêrin parêfê sêrtiya çawa ye. Werin. Roja we bixêr. Merhaba. Qet be usta merhaba. مرحبا شو تسات شو خير خذ Tu çawayê başê? يلي استوعب بريم Spaskim navê te bixêr? مع اليوم Ali Usta, tu hostayê büryanê ne wisa? ولد بيجي Baş e. Tiştekî pêşî bipirsin paşê me behsa büryanê bikin. Büryan ya sêrtiya ya na bedlîsiya ye. يصير تيابي Rastî. Evet. Tamam êvê gel tamawî binêrin. طبعا عيالي Çîroka büryan çi ye gelo? Tu dikarî derbarê çîroka wî de büryan kîngê hatiye çêkirin, çawaya çi dişe tu şi dizanî. طريقة بريوري نبلية يعني مو بجرا في الطريقة أفخرنا شفونا يا شفونا در خستية بلي أصلا 50 سال در خستنا 105 sal berê şivanan bi viyawayê çêkiriye. سيرتي قضاء بليسي بي شيرو بالوريا هنجيبيو مشهورة صبا بالوريا بإيل ب يو سيرت يعني سير بالوريا يا Ha. فهم كيف Ji ber ku ev dergirêdayê bedlîsê bû, bedlîsî dibêjin ameye. يبجي يوم يا Mefhem ki baş e çawa te çêkirin büryan gelo? أم تبدأ نشوه
Var. Tataniri. Kahve. Aha. Leda anha heye rona heye kaka bine. ما داره خواه شده ده بوی شیرم حاضر دیکین Ere. تا بقله وش ساعت اکو نیوه دم تی تانیو خواه برددنه Un diye ku neve şeve de ten agre ve idi biye veki ev veki dben köz veki دوره ما قلونه دوره ما قلونه هم شیفتین دوره خواه برددنه او گی برددنه وجا حتی شما وارد جی گوشت خواه دشینه bele. حتی گوشت خواه دشینه ما تشتی اوجی دبن همی پلوخ Un leve dere doravi harri dikin ya da ve seri doravi harri dikin o te de hedi de pije. نمو بی پلوخ اف کمیکلی قازون دا دپجه Bele. کمیکلی قازون دا دپجه کمیکسیز چنگل اصلی را دپجه Kabinere. چنگل را و چنگل را دپجه و اولا Un wi goşti bivan çengelan va da tinin udkhın vetten duri. çubuk ما yani bu da tenis ve de بجا ما برددينه بجا حاريو خالي ددين حتى Te de hatta şefaqi hat 2 saatten te de de pije. حتى ساعات ما قدو ام بجو دخين Saata ve hoş be. Satut karij mara beji pişti ku ji fırne derte pişti ku tendure derxist bi çi awayun servis dikin didin ne. Am veda alqinana. Nujudi judi ve kim beni verdi. Acı hür bikim bişenim servisi bikim. Vallahi pır hoş xuyat. Ev goşte çiye? İbar khwala. Eberxaye. Wow. طعمه كي بيان بايا هبالنو نها هوستا آمادت که بابا جفرنه دیسا گرم بکه و جمرا بشینه نه وسایا کامی هر الطعمه ويمنرن باشا قوت به برکت به ساعت خوش هبالنو تماشاوان نجا ام نهال گل کک زانا نه زانا اکسو اکتیویست کی گل کی هجایه و پاراستان ما فهمروایه ام به هر نان خو بخون و پیشرجه مب کک زانا راجی در کوین گرو گشتا سرته کک زانا سرسریماتی خیراتون جی سرچاوا سپاس کم هوالنا ام پیشی گوشت خو بخون پاراف خو بخون بریانی خو بخون پیشره می بردوام بکن باشه هوالنو نها عمل چارشیا حلاوچیانه نه سکه که زانا گرام میال سرته اوی بکه که زانا را بردوام بکه جبر کو باران بو مشوقه دا سری خو هیویدارم پروبلم کنه به بدلی و به نها عمل چارشیا حلاوچیا بگرن مثلا حلاوه یا سرتیه چیه کیکو که اف چارشیا حلاوچیا هر چارشیا کیفن وده اف داره سرت بره وده حلو طحین چیت کرنا حلو سرت نافدنگه زعف بره دادید اف لقم تنابون داطلی تنابون هر زده به حلو نافدنگ بو و به حلاوجی به تنکه کی دوچناش خوره قیس کی دخواستانه تاتانه به تنکه کی حلاوه چون لومت نوی حلاوه سرت پر نافداره نافداره اره حتاش مردین تاتانا ورتان بره گرجوش هم بجن سرت ها بنداو چنه بی نیزینگ بین شور تاتانا حلاو دبران دوچونا امین حال سوکا حلاوچیان بگرد کرم که هر درا کفن اوه دبجن برن ملاتی ما بجن فلاح اف چارشیب آیده وابی چونکه کرمانچ هم بجن بند خوابون اما ناوا باجر ده فلاح بجینا اف چارشیشی نیزینگ پشتی قاتلیام نیزینگ سات زاناتکار واهشتن یعنی اوه سر بیاهشتیه yani pişti kurmanç am bejin günde xavala bin hatın vede nuhu esnafı vede gelem parik kurmancın. İşte 1904'dan idi ku Ermenice vedere çun betir ev hatın. Başa em bigerin ka kaçı heyeli suka halavçiyan کرم که
قوت بجوارا بركت به آجا قوت بجوارا بركت به کیک زانتش تکیدن مثلا تی گوتن کو بره لبه داره بهتر وکی اصناف وره بهتر عرب بهتر له پیش بود نه روش چیه ارتش هاتیه گوارتن یعنی اصناف پشتی اولا کرنا گندو و اوان کو ایدی کوچرجی تایبتی کت نوا باجر او دنگه چه او هفسنگی چه وای که برای مثلا نوا سرته ده حقیقتا کرمانش تنابون پشتی işte haşte falan gund hatın şavtandın kurmanç hatın serte ama dama hatın serte ne go az bejim neja parastmış belki bejim ma yani bizim araba psar kurmanç habun am bejim mesela esnaf ve avbun ta düşüyor tiştik de parsiya mesela bejim ta şxara buyt bikri tenekriya ta dana mecbur bitti bikri dama tenekriya ta dana bu ki nu av denge guhara am bejim pişti kurmanç hatın işte koçer hedi qadaba bun hayvan خانی نوا باجر ده اف دنگه گوهران هو کرمانش زده ترن yani erd betir naha ketiye desteği xodiye xo desteği xodiye xo çünkü ev ax aba bu kalemeye kesin ev nukrina van evan ki çekir gelo çavaya pişti şaradariye çekir şaradariye kurmanca yani dest vekir aman هو هم بجن قیوم هاتیان او جی نیت و چاش نه دست کرده نیتن و جی خراب کن وده tabi Malatya bazen bir vazgeçe خراب اره ev jin işte kentsel dönüşüm falan sarnavaya da xazın va da xarabken ev ji problemi tabi em bejin deri kali diroki falan tıçıma xarat ki baraj bandav çekirin falan dere diroki zaten girin binavê de dixwazin vê de jî xirab bikin çima em bêjin derê halê dîrokî ji bo Kurda ji bo herema botan ji bo çanda botan derekî giring e ama dema tu vê hafizê wenda bikî tu çanda wî jî hunera wê jî wenda dikî ji bo yekê yani ev îktidar he em bêjin Kurdistanê botan ji bo ev derê hafize me cê digire çand ber em bêjin gund dişawetandan û hotêlê bin avê de yani çi sistem neguheraya falan keko can tiştekî gidinê na em li virê jî dibînin gelek ew cil û bergan hene wek qumaş hene tiştek kete ber çavê min li botan bêtir jin cil û bergên herêmî bikartînin mêr hindiktir bikartînin ev ji bo çi ye gelo mesela ev cil û bergê kam lê binin mesela van cil û bergên rengîn ew qas xweş bêtir jin li xwe dikin lê mêr cil û bergên Kurdî kurdawarî kêm li xwe dikin sedemî vî çi ye gelo halekeke ev dema mêr em bêjin nava civakê de pêtir em bêjin derketin çarşiyê derketin bajarê sertê şuê huner piçî dûr ketin ama me bêjin jin dîsa di mal da ne ji bo wekê hêv vê çandê diparêzin xeber didine bir de yê mêra dûrûtina we zev zehmet e ama yê jina mesela ev tarzikî waye xweşbûnê waye dawetê xwe de jî xwe dikin ji bo yekê zêde bijin xwe dikin jina hêt mesela abla mesela yê wê şeklî wê de ew wî şeklê xwe dikin ama mêr tu bêjî hêdî zêde nema şalwal xwe bikin ya da çand û bergê Kurda ew ê şalwalê we nema yê mêra zêde rast e malata ava be Eve nare zivzike ne kek zana. Nare zivzik dibêjin ev gundê pişîrwanê vêdê em bêjin nîzîngê vire ev nar heta biharê havînê jî dikayê bisekinin tiştê wê qalkê wê zirave li bê wê jî hene ama dendikê wê jî ne hişkin ji bo yekê rehetî tê xwarin em bêjin herê extiyar jî dikare vê nanê bixwe ava wê jî zêde ama herî bi zêde mesela talebê vê henarê bijder ve jî hene rêdkine devletê başqa jî
Eva Navdara. taybetmendiya ve henare taybet ev yani lezivz gel serte Zivzike, çöde evet, ne serte olsa çöde, ligundaki evet. zivzke çöde be qalki wici zirave u dendiki wi mazana taybetmendiya hari mazın jî betir dikare xwe اره bipare خوا پارزه حتی هاوینا ورجی تدکایی به هلدی و ناره آواوی گلم پری زاوات خون فایده و زعفه saat xoş win dikarin tiştekî jora bejin temaşavanên hêja niha sedemekî wê din jî heye ku werin sêrtê û henarê zivzkê bigirin bixwin ava wî şîfa ye baş e gera me berdewam e Apo qavet beştara bereket be. Dema ku werin sêrtê hevalno. Werin suka helawçiya bigerin. Gelek tiştên taybet hene. Ji şalkan bigire, ji helawê bigire, ji penêr bigire, ji fistiqan bigire, ji hefsar û kurtan û hema zîn û tu bêjî çi sifir û hesinkar û hemû adivê suka kevniya sêrtê de hene. Gera me bi kekzanara li sêrtê wê berdewam bikem em ê anha berê xwe bidin gevrê qul. Şetê Cizîra Botan. Belê hevalno em niha li devê şetê cemê botanin. Ev der bajarê sêrtê û jê re dibêjin kevrê qul. Newsa kekzana bila kekzana piçekî behsa kevrê qul bike û taybetmendiya wî gelek xweş heye xwezeyekî ecêb li vê derê heye. Kekzana di derbarê vê derê de tu çi dizanî? Ev der çi ye? Ew qas xweş. که ویده بر عالیه دونمات بیشتر نئولیتیک جیانی که ویده هبوم انسان ورد جینا بر آوا بوتان دجینا چون ام بیشتر در کود آف هبین داری İnsana xwe dawur. انسان خود داوه ویده جی آف هبو خود دام ویده شکفته وی هنه پیشیاما اف درجی که وره قلب خزایی چه بیا نب انسان اف در چه گیری Belê. خزایی چه بیا سرت 5 کیلومتر دوره انسان تن هم بره ویده یعنی که وینه خودشون خزایی که زاق باشه بن ویده چم بوتان دخواه برای او زیادتر خوشتر بو گش بو Anha bendav kêm kirine. وای وینه کی چامو بشه پرسام کی خاص کیه ولی یعنی او خزایی خووندا کریانه Ev çem diçe tevlî çemê Cizîrê dibe ne? Çemê Dicle'ye dibe. دیجله حتی جزیره ویدجی حتی باشور کردستان اواف دچی Diçe belê. Niha havînan, baharan anha piçek baran dibare hûrik hûrik lê havîn û baharan bêtir însan tên li van dere ji bo seyranê ji bo geştê tên van herêma ne wisa? zaten برجی ام بجن کرد درا ام بجن شخوار رونون ام براوه بی ام سیران آوابو بهار جیدما ام بجن پشتی نوروزه بهار چیچک ودبم işte خزا خواج دبه پشین دبن تن ور نان خوا چا خوا تینم ور رودن نه و یه دچن براوه جی آل دبه خار و دچن Dikarin li van jêran dikevin avê ciyek bikevin avê masî divê avê da hene. اره ماسو ور آوه ده هنه اما پشتی بنداف چه به مثلا بجم توره واجی کم دبه بر زیاده تر و ماسو Kekocan tiştekî dixwazim bipirsim. Niha bi gelemperî miletê sêrtê bi kîja zimanî bêtir da axived nava xwe de an miletê nava sêrtê berê zêde Ereb li wê derê hebûn. Niha rewşa wan çi ye? برای عرب هبون دمان تحتنا سرت هم بجن وارا تجارت فلان اواب عربی مرا خبر داده یا دا کرمانجه بر زو هاتین ور اوه هینی عربی بیبین اما نو کرمانجیه گلم پری ساده نو Kurmancıya ne olsa? عرب جی هینی کرمانجی بینه چما دکاندارن اسنافن جبوی تشت خافوشم کرمانجا بله. یعنی هینی زمان کرمانجی بینه نگو هم بجن keyfa Kurdiran nîne teşt. نش کیفا کردارت تجبون و هم بینه یعنی مجبوی تشت خافوشم تجارت Were wisa ye wisa xuya ye ku zamanê ticaretê bejî pêş dikeve zamanê perwerdeyê bejî pêş dikeve lê eger derfet nebin zamanê ticaretê bejî ew ziman li wê derê mayîn de dimîne ne wisa? Tiştekî din. Çend navçeyên sêrtê ne? Sêrtê bajar e çend navçeyên sêrtê hene? Pêncin, pênc navçeyên wî hene. Dihê dizanim,
شیروانه برواریه Baykan, بایکانه Kurtalan. و قرطالانه مصر جي و بايقان راجي دبيجن خانه عويل نوسا ان بايقان Xana Havel. که زن مالاتا آوا Taji. زور سپاس تشرف دا برنامه ما تگلک گلک آخافتن و آگاهیین گلک بفیده دامه و برنامه ما تماشاوانین ما مالا تجاوبه اول نو ام لسیرت هاتن داویا برنامه یا خو و هفته شی برنامه ما لوی در قدیا گرا ولات لسر اکران کرد شوپه لباجار سیرت لبوتان بو حتی هفته کدن بمینن دخیر و خوشیه ده بمینن لسر اکران کرد شوپه لسر السقلون وحوالي ابن الشواقي ويدا بري خود قنجور مزر باجا خراب ويدا جري تيرو جري تدا جيشير وطنق وماهي ويدا مسكن اجد وخوش مرانا ماهي ويباب منا چه رما برانجنا آخ داگله دوست و احباب را گوندی و بجیرانه گواد کتمه بخته و خود داوینه بس بکه لزبکه بلازینه هر نوه در بینا خال محاجی فقه و در برو ماقوله گنده ترک ممیر و گماه دهوینه بگیرن جبونا به خود ایمه وای بابا اشمرا بیده